Umuthi tukimulika mathogora ma indo ndunyu-ini tugucera thiini wa thoko ya Nyeri Open Air Market na thoko ya Soko Mpya kaunti-ini ya Nyandarua. Minji kilo imwe thoko-ini ya Nyeri cirendio ciringi 120, ikonia ria kilo 115 rikendio ciringi 10,400, ikonia ria karati rirendio ciringi 8,500, gitunguru neti ya kilo 40 gikendio ciringi 3,200, kamande kilo 50 gakendio ciringi 13,500, mboco ikonia ria kilo 90 muthemba wa yellow beans cikendio ciringi 12,000, mucere wa sindano kilo 2 ukendio ciringi 350, mucere wa biriani kilo 25 ukendio ciringi 2,400, ndego ya makueni kilo 90 ikendio ciringi 12,000 na dania kilo 1 ikendio ciringi 70. Thoko-ini ya Soko Mpya Nyandarua waru ikonia rirendio ciringi 2,800, minji rebe cikendio ciringi 800, macungwa ikonia makendio ciringi 1,800, mboco ikonia rimwe muthemba wa mwitemania cikendio ciringi 6,000, thukuma ikonia cikendio gatagati ga ciringi 1,500 na ciringi 1,800, nacio dania ikonia rimwe cikendio gatagati ga ciringi 1,000 na ciringi 1,200. Ni muthia wa mathogora ndunyu-ini, ngikwendithiria wonjoria mwega, nie njitagwo Weru wa Mwangi.